Gatebushi gategwa, SPG gategwa, eteti gategwa, urumva iyo ntambara ibintu byiriwe muri Minembwe. Kandi hariya muri point 0 batazi point 0 ni hejuru, ni hejuru ya Minembwe. Ikibera cyose muri point 0 ucumvira hafi cyane. Hariya point 0 uyu munsi yabaye intambara kugeza n'umunota. Ntabwo yabaye uyu munsi point 0 irimo intambara ikaze, nuko hariya muri point 0 uyu munsi habaye saa 11 nkuko nayimbabwiye. Barazamuka abarundi baritegura kurya, bahora bitegura, reka tuje gusenyera abanyamurenge, tuje kubamara ziraye neo zose Mikenke Minembwe ni yaduyi. Barikoranya baramanuka baja gutera bagere kurya amadubu yababwiye n'intare, bazarababwiye ntabwo tuzihanganira umuntu uzaza guhungabanya umutekano. Bakiri kuri parade niho batangiwe gukungutirirwa. Wari inkuru ibabaje cyane y'umunyamakuru witwa Maripo. Uyu ni umunyamakuru wamenyekanye cyane mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'abandi banyamakuru bagiye bakorana. Inkuru y'uyu mugabo Maripo muraza no kubona mu mashusho, wamenyekanye kuri chaîne zitandukanye harimo nka chaîne yitwa Murenge 5/5 ndetse n'Ibyiza TV. Yamenyekanye mu ijoro ryakeye, ni mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu. Uyu mugabo yarangije kwitaba rugira cyangwa se yitabye Imana aguye mu mirwano ikomeye cyane, ikomeye kugenda ibera hariya mu misozi ya Minembwe. Ndakwifuriza uwa gatandatu mwiza, ndakwifuriza weekend nziza, ndakwifuriza kugubwa neza ukunda ibiganiro bya Connect Media TV uri hirya no hino, ukunda service tugenda tukugezaho umuntu ma business group. Just tuzagenda tubigarukaho by'umwihariko muri uyu mwaka n'uburyo tubana kwifuza service tuzagenda tugarukaho. Ibihe byiza kuri wowe udukunda kandi duhoza ku mutima. Tugarutse muri studio kugira ngo tubashe kuganira ku makuru abarimo kuvugwa. Kinzanye na kindi na makuru yagezweho muri amasaha, muri weekend muri rusange. Amakuru navuga ko ari inkuru ibabaje cyane y'umunyamakuru witwa Maripo. Uyu ni umunyamakuru wamenyekanye cyane mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'abandi banyamakuru bagiye bakorana. Inkuru y'uyu mugabo Maripo muraza no kubona mu mashusho, wamenyekanye kuri chaîne zitandukanye harimo nka chaîne yitwa Murenge 5/5 ndetse n'Ibyiza TV. Yamenyekanye mu ijoro ryakeye, ni mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatandatu. Uyu mugabo yarangije kwitaba rugira cyangwa se yitabye Imana aguye mu mirwano ikomeye cyane, ikomeye kugenda ibera hariya mu misozi ya Minembwe. Abenshi mushobora kwibaza uyu munyamakuru yari mu ntoki. Maripo ni umunyamakuru wamenyekanye kuva Twirwaneho yabaho, kuva ku bwa makanika, ariko atangira kuvugwa cyane ubwo Twirwaneho yihuzaga by'umwihariko na AS23 ubwo intambara yari mu misozi miremire rwose ya za Rucuro, Masisi, mujyago mujya kuvamo. Nibwo uyu mugabo yafashe ya mbere rwose yerekeza muri iriya misozi, ariko amakuru akavuga ko bamwe mu bagize umuryango we bari hariya mu misozi miremire ya Minembwe ndetse abandi bakaba bari hanze y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'umugabo ubona wijigija rwose w'ibizigira, umugabo wagaragaraga ku rugamba ubwo abayobozi ba Twirwaneho babaga baganira n'abaturage cyangwa se ari ikorwa cyabaye cyangwa se ahabaye imirwano yahageraga mu bambere kugira ngo abashe kuganira n'abaturage ari mu misozi miremire y'iwabi Murenge cyangwa se muri Minembwe. Amakuru agera kuri Connect Media TV hari imirwano twagarutseho yabaye muri iki cyumweru, aho Twirwaneho yambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo agace kitwa Point 0, aho uyu mutwe wa Twirwaneho
urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wafashe kariya gace ka Pwezero kari ingenzi kuri iri huriro ry'ingabo z'iki gihugu, ingabo z'u Burundi, Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Aka gace rero ka Pwezero muri iki cyumweru twinjiye muri weekend nibwo twabagejejeho inkuru ko aka gace kagiye mu maboko ya Twirwaneho. Twirwaneho yafashe kara gace mu gitondo cya tariki 16 Mutarama 2026 nyuma y'umunsi umwe ifashe ibindi bice by'ingenzi biri muri territoire ya Fizi cyangwa se muri Fizi biri mu musozi wa Baruta. Hariyo muri kara gace nibwo yanahanuye drone y'iri huriro ry'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose twagiye tubigarukaho nk'uko umuyobozi wa Twirwaneho yabigarutseho, yabyemereye itangazamakuru ko mu mirwano ikomeye cyane bacakiranye n'ingabo za Kongo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR. Kara gace rwose barakabambura ku musozi muremure witwa Isumo, aho habereye imirwano ikomeye cyane muri iki cyumweru. Umusesenguzi Dr. Alex Mvuka wakurikiranye cyane bya kariya gace yahamije ko kuba Twirwaneho bigaruriye kariya gace ari ibintu bidasanzwe muri iyi mirwano, ko urugamba rwe guhindura isura. Impamvu tubanje kubabwira iyi nkuru nuko irajya guhura neza cyane n'urupfu rwa Maripo, ubwo aka gace Twirwaneho yamaraga kugafata. Yafashe ya mbere nk'umunyamakuru w'umwuga yerekeza muri kariya gace kugira ngo abashe kuba yageza ku bakunzi ba Imurenge 5/5 cyangwa se Ibyiza TV n'izindi chaîne yakuriragaho hariya muri Murenge. Afati ya mbere yerekeza muri kariya gace ndari maze kugarukaho. Twirwaneho imaze iminsi igaruriye, ubwo yagiragara muri kariya gace drone y'ihuriro rya leta ya Kongo yaje kurasa ku barwanyi ba Twirwaneho bari kugenzura kariya gace, nibwo urupfu rw'uyu mugabo rwamenyekanye mu gicuku rwose ise asiga ubuzima. Amakuru nakuye Umurenge amasaha make cyane ashize n'umuborogo n'agahinda n'umubabaro muri Twirwaneho, ndetse amakuru akaba yemeza neza ko umubiri wa nyakwigendera rwose ushobora kuba uhari ndetse ushobora kuzashyingurwa. Ubwo mu makuru araza gukurikira ibyose turagenda tubigarukaho. Twakunze kubigarukaho ahantu hari imirwano, ahantu hari intambara, ntabwo ibi byabura. Afrika n'ibindi mwabonye abanyamakuru baguye mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, na benshi rwose barenga 40 baguye ku rugamba. Bose bajyaga gutara inkuru hariya ku rugamba cyangwa se kuri front line, bakajyana n'abasirikare ku rugamba. Ubwo rero niba hari ikije cyangwa se hari igitero kigabwe, ntabwo bivuze ngo wowe umunyamakuru uzasigara. Ariyo mpamvu ukora kuri izi nkuru biba bisaba no kuba wiyemeje. Ariyo mpamvu benshi babona kuri izi nkuru tugenda dukora, bamwe akavuga ni wenda hari trainings cyangwa se aramugurwa mwahawe gukora kuri izi nkuru, ariko ahari kubera imirwano ho n'ibindi. Ariyo mpamvu mubona dukunze kujya ahantu imirwano isa nkaho iri kugenda gakeya. Ubwo abakunzi ba Maripo rwose nababwira iki, mukomeze mwihangane, nako nabasaba kwihangana. Abanyamurenge muri hirya no hino, ni muvandimwe aragiye, makanika yaragiye, urugamba ruracyakomeje muri iriya misozi. Mwabonye ko ihuriro AFC Ventura na Twirwaneho barakwiye agace ka Uvira, nubwo Monesco ari igiye kugenzura kariya gace. Murumva ko ibintu ni byoroshye, ariko intare za Saramwe ndetse na Twirwaneho bari maso kugira ngo bashe kuba batabara aho rwaba arukomeye. Izindi gahunda ndetse n'andi makuru agenda tugeraho kuri uru rupfu rwa Maripo wamenyekanye cyane mu misozi ya Minembwe. Mwakunda kumubona ari kumwe na Afande Rugabo. Ayibonye rwose ko bamaze iminsi bari gukorana n'ibiganiro, yagiraga gutya rwose akamutumira bakaganira, akamusobanura uko Minembwe yaramutse. Ariko uhereye ku munsi w'ejo ibiganiro yacishaga kuri chaîne ya YouTube ntago byongeye kugaragara, kuko murumva ko yagiye kuri front line, yagiye ku rugamba kuri akara gace ka Pwezero, areba uburyo umutekano wifashe, Twirwaneho uburyo yahafashe kuko ni hafi y'ahantu yaraherereye.
ariyo mpamvu yagize gutya rwose akasiga ubuzima. Mu yandi makuru agezweho muri Minembwe, agace kitwa Kirungwa, aka gace rero kari mu nkengero za Uvira, hagaragaye abamayimayi benshi n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC bazamuka imisozi miremire kugira ngo bakomeye guhangana na twirwaneho. Ku munsi w'ejo nibwo aya mashusho atangiye gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Mwumva ko ibintu ntibyoroshye muri uyu mwaka wa 2026. Urugamba rushobora guhindura isura, urugamba rushobora kuba ibindi. Ubwo nandi makuru menshi arakomeza kugenda atugeraho kuri uyu munsi cyangwa se muri weekend ayose, turakomeza kugenda tuyabagezaho tubabwira uko byifashe hariya ku rugamba nyirizina. Murabizi ko ibyacu byo ntabwo bitinda, nicyo muba musabwa rwose no kudutiza amaso ndetse mukadutiza n'amatwi yanyu, tukabagezaho by'amakuru rwose bari kugenda avugwa. Nk'ubu dusoza nakubwira ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushaka gutanga umukandida wabwo ku munyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha igifaransa mu gukumira ko Louise Mushikiwabo yazongera gutorwa, nkuko guverinoma y'u Rwanda iherutse kwemeza ko izatanga Mushikiwabo nk'umukandida kugira ngo atorerwe kuyobora uyu muryango. Leta ya Kongo yahagurutse ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabigarutse, akaba yavuze ko Leta ya Kongo rwose ikomeje gukomanyiriza igihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko ibi byose ni gukamika imasa. Ubwo nandi makuru agenda ngeraho yose turagenda tuyabageza. Mukomeze mugire weekend nziza. Narinje muri studio kugira ngo bageze iyi breaking news ibabaje, ubwo n'ibindi byose biragenda bitugeraho turabibagezaho amasaha imbere. Mugire bihe byiza, mutsinde.